Kani gadega Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Kaji kon hakawat yelek kai ke baar jong ka Officers Choice Blue, Shillong Premier League 2018. Kabaralong nen kasngi ka sipotreng menta unai lur arjakat pra. Hapadeng ke Shillong Lojong Football Club, persya bat kenang kiu irat Sports Club, kalakut no hapadeng ke jekan Damar Al Gol. Hakani ke jekon kabaralong hapo Madan First Ground Polo. Ka Shillong Lajong kalayo ban pengki ya kajar kaminet kebasan lengbau prangki kadba kanang kiu irat kalayo ban penpai kalano ya kani ke sigol lengba uroi ki bha nong tru shaban kot kejeng kon haka kalastem kanang kiu irat kalayo ban thap sa sigol ya ka gol ka baar kaminet kebasa pulai lengba ukhang miki pale haba petang ya kejeng kon haka kalamen ka Shillong Lajong Football Club kalayo ban penyakhan da ka gol ka balayo thap da Uniram Mahesh Singh Hak minit ke bandar pun riau, bat kerja kon kelakut semdan hapadang kerja khan Mar Al Gol.